Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko, didakan Hesukristo. Adi na kita, han Domingo, han dedikasyon, han Laterano nga Basilika. Ako'y Frenny G. Casas, para hanya na ha Gospel Power, ha waray-waray. Tungod kay tikahirani na ang kanan mga Hudeo piyestahan paglabay, sinagka Jesus sa Jerusalem. Nahikit-an niya hamay dapit han templo, in mga nagbabaligya, in mga kabakahan, mga karnero, ngan mga sarapati, sugad man liwat, an mga parabaylo hin kwarta, nga nangangalingkod dito. Naghimo-hiya hin pisi nga lakdusan, ngan iya hira nga tanan, gintabog tigpagawas, handapit han templo. Upod na an mga karnero, ngan mga kabakahan, ngan iya ginsarang an mga sinselyo, han mga parabaylo hin kwarta, ngan pinanmaliskad niya an ira mga lamesa. Katapos, ginsiring niya an mga paragbaligya hin mga sarapate. Kuhaan niyo ini dinhi, ngan ayaw na niyo paghimua nga tabuan, an balay han akon amay. Niyan, nakahinumdum an iya mga apostol, han mga pulong hang kasuratan, nga nasiring. Lalamunon ako, handuro ko nga pagmahal, han imo balay. Didahini, nagbaton ang mga Hudeo, ngan ginsiring ni Rahi Jesus. Ano man nga tigaman, an imo maipapakita haamon, kay ano nga ginbuhat mo man ini. Nagbaton Jesus, ngan ginsiring hiya. Gua ini nga templo, ngan titindugon kuliwat, hasulod hintulo ka adlaw. Nagsiring ang mga Hudeo. Gintinindog ini nga templo hingkapatan kan unom katuig na, ngan imo latitindugon hintulo ka adlaw? Kundi ang karuyag sidngon han iya ginyakan, amo ang templo han iya lawas. Sanglit, han kabanaw na niya tikang han mga minatay, nakahinumdum ang iya mga tinunan, nga ginsiring niya ini, ngan tinuuhira hang kasuratan ngan han pulong nga ginyakan ni Jesus. Ang Templo Jerusalem amugod ang kanan Dios lugar ngan han kanan iya mga tao. Ang sentro han espirituhanon nga pakigiusa han Dios ngan tao. Didahan mga pag-abri han mga linya han kan Juan Ebanghelyo iginlulugar nga ang pagkasentro igindiklara nga ang pulong naging unod nga nag-ukoy haaton. Ang lugar nga diin nahihimo ang pag-inkwentro diri na ang bato nga nakatindog kundi ang buhi nga tao Jesus nga taga Nazareth. Yan na ang Ebanghelyo nagsusumat nga nag-iesplikar han rason, han pagkabalhin, han lugar. Ang mga naglalakaton ngadto Jerusalem hapanahon han kanan Hudeo kapistahan daw nagtitilo nga nagagamit nga usa nga patahap para makahimo hin pagnegosyo hasakob han templo. Ngan ang Dios diri makakatugot pag-ukuyla ngan aada iton waray pagrespeto. Sanglit iginpakita ni Jesus ang iya pagkapungot ngang kasina. Handiri maupay nga paggamit ngan pagpabuya han kanan iya amay balay. Iya ginayat ang mga Hudeo nga iya gugubon ini nga templo ngan diri niya buot ipasabot an nakatindog nga bato nga templo kundi an iya kalugaringon nga amo an bag-o nga templo nga diin ang Dios ikakatagbo ngan pagbabayawon. An kamatay ngan pagkabanhaw ni Jesus, amo an magsiselyo, han bag-o nga moda hang kanan Dios pag-ukoy nga dahiton iya mga tao. Ginoo Jesus, di dahiton imo presensya, daw amo ang nagpapasagrado, han lugar nga diin babayawon, ngan pangangadian, ngan kami magtagad
hinbug-os nga paghatag hing katalahuran parahan mga lugar nga kami ikakatagbo haimo. Amen.